na ithui haria twagirwo gukorwo tukirora ni tariu vikiviki ici ciukite nyingi muno imwe ciratumira betri na maundu ta mau ungirora vikiviki yo wiuria niki gitangithondekerwo Kenya ndukuona. So it can be made in Kenya. Betri yo no ithondekerwo, ibatiri rathondeka itangi ni possible, tairi no ithondekerwo guku. Koguo Kenya ikoretwo ina meciria ma kwiyuria atiriri niki tutangithondekera vikiviki ici ngari citu na maundu ta mau uguo. Na koguo policy ira twina wetagwo automotive policy irageria kurora okorwo ni kirori kwa mfano we marori maria me barabara-ini no kibina chases yukaga kana bathi yukaga tu na engine kuku gitugethondekera na gutire mukenya utamionaga engine karathi gega manyanga ici wonaga guku taoni ni ngari twithondeka ngari ici cia tourist wonaga ici ndaihu nacio 40% is made here. Koguo kiuria bururi urenda guthie na mbere ri ndukoragwo kiuria uri importaga mo ukoragwo kiuria atiriri ingihinga ngari riro kari no hote gukorwo na gakari gakwa no hote gukorwo na vikiviki yakwa na ningi tukera makambuni maya manene ati the more you have local content tariyo toga ngari ya tourist ri ina 40% local content koguo thie tukiona ri ngari iria ina local content yagiro kuriha less tax na nino yukire complete tondu ino ina local content ni atiga yahe mundu we muthuru wa wira ni atiga yahe mundu thondekaga ite wira exhaust wira bathi nayo ungithie gukumne kuona makambuni maria mena body building companies koguo bururi urenda guthi na mbere ta bururi wa Japan the biggest economy is about auto industry koguo ithuĩ tukirora matuko meguka ni kwiyuria how can we support na twina 13 billion shillings turabanga niguo tuhote gukorwo tugifund mundu wothe ungenda gukorwo akianjia kiganda gia go support the auto industry kana ni betri uri thondekaga kana ni ite cia ngari kana ni filters uri thondekaga anything to do with the auto industry we have a ring fenced facility ya guguteithia kuanjia kiganda kiu na wandike anake no hau neho Sheshe ni hakuhe nawe.